Karbihir Jeramai Hinpen 1995 Asingkan 1st April Arni MOU kacetok pon thongkep Department kaceraya puthak Pilkipi ponpen ke hai ponabang phu rensing beaphan karchupong. PIL ke Pilo labang ke milik PIL gigantung uni hangre kolam bang kali sitame isia por bang ke karbiango Arab doan kibi kiti aklimang far sarpi sarfu toy inlong atoka tikido amuluk an kecesong pen kelong jakong bang ke non jakong joy mandela son se mandelo lasi asam sarkar tum labang swa jakong mukha nang cipudun malah soja kong mukha nang kecen dun po bangke cokce pusi nili PIL piramlo lapeda PIL ke non ke hai pusi punang kok he lasi non laso hai court long pen keraya teng pulo ang te karbian long albo badi mahasa allo gitu labang so 95 MU pen kilong ja kong ana bangke ko an ma department kilong lage constitution long siluchok lo lasi laso Department ahem fu bangke nono bangke Karbiang Autonomous Council pen di Mahasa Autonomous Council lo. Lasi lah ini Autonomous Council along gitu. Jesemet Karbiang alam putam lo pulang te asitina Department bangta nono bangke Directorate bangke tu etko. Agriculture pusta Directorate dokoko. Veterinary pura Directorate dokoko. Industry pusta Directorate dokoko. Lason si subject hongkep laso kelong bangke nono bangke Directorate bangke tu etko. Lasi Directorate doar lo pulang nampar era ke ason ahem fu masih Karbiang Autonomous Council ngelo pot upimai tu ni Karbiang Autonomous Council chalo. Kasi kali mili berta long lo hai council so ta berta nang mili phanda berta nang ap ko son malu ke tu belang lai sepiku lasi lamang solo mili peklang ko mili apol long belang si council long aja tom teke berlo lasi laso cetongom lo pulang ke Karbiang Autonomous Council lasi yang mana mil laso lam mukha kosongson ma pemangin milin dengan punayam nam bagen ini upo bat kini pura cerita ko lancolo nono kale Assam government bagen manang siak derlo Assam government bagen manang siak derlo je nitumke la Karbiang Autonomous Council kan kipitang a subject ko an magedo laso subject longke nitumna cipurunde nitumna odunde apang tuna odunde ko kecobalam senijil he non bisalam secondary education council Karbiang subject sitame seba pensi metric परीक्षा होती है HSLC परीक्षा मुखा के सेवा तुमसे नम तक कंडक्ट को नसलांग तुम चिफुंडी पुनिजे तंगे लगे के चुबाय लाम है लसी ला इसी एग्जांपल है लसो असा सिटिंग डिपार्टमेंट होता लसों सलांग तुम चिफुगम लो लसी नोन अलांग तुम पुदांग के लालो मनोंची के लदाक तंगे ना चिफुंडी लो दास ना चिफुंडी लो को स्टेट गवर्नमेंट माना पुछने को हाई कोर्ट सो कोना कोई तुम खान ना को हाई कोर्ट सो ना खान तुम पुलोगे lapen Jongsi Karbiang Autonomous Council in Tanka Pangkri, Pulau Karbiang Autonomous Council upon the Punang Koko. Karbiang Arat and Kachesong and Kilong aja kong Jongsi, Panahok Beji, Pulang the Council upon Pusita Muget Punang Koko. State government upon Kosomogi, State government upon Kipucho, Council upon Kipuyo family getting a long pen like a signal. La Nuga Pre Kupane Nanke Hoi, Taho, Kumane Nanke Toy, Tango. Pemerintah pinkat tahu pola balik milih jongjung pena bangke milih jongjung lama kah mangga lo Karbiang lo Arab tuh sarpi sarpu penangan muni tuh non pirtia belu mati kalau so kaca song hut nang duduna mulu penangan tuh abang puket pirtia long sabe lo mana ke sar pensi lo mana ke so pensi lo mana ke kalau so kaca song hut hilia mulu cu pensi lo langsung dulu mati lasi lah haya apran ke dama mulu ke dama haya karjong kan til atau apran bangke litum ke kupuloma puji la soa karjong pan lang pot pen idin ikem ru bang chokre la sila soa lam mage ni lige ni jongjung mage un an bangke ni li che songko
dom pini militum dak hiruni 0 point long militum dak ake hai sing be x em lo pen in charge cem Karbenglong Autonomous Council alang lipan karchu nili tumahin pen nili jasemet nili bangke karbi hirjir amai pu nili lo pen nili lo ko da bangke alang lituman same khiruni arap lo ba khiruni hoi pen si alang litum dak alang lipan ninga ching sam mate ning karong jasemet ning karong puthaksi alang lipan kardom pajir lo lasi litum pohu pen si litum archu ponlo atau archu ponang ko alang kilo pelo 1995 1st April itu ASCC, KSA, KNCA, DSU, lalu alang itu pen itu agreement central government, state government, lalu tripartite talks dulu, apen ke lalu himpen ke aljak include so ke song pen, so ke long MOU, so agreement, so along pen, setame non bangke Karbenglong Autonomous Council lo, penapang Karbenglong District Council, Karbenglong District Council pusipusa la sodet na pibangke Karbenglong Autonomous Council pusiplo KAAC lasi laso pen 30 department pamu alangi pen same chini ponlo 30 department tinlong pusame directorate ke office da Karbenglong long etu et nang po ahead athebangke laso MOU signed that na pibangke accorded na pibangke la pen 30 department lo ko bangke 4 pillar plote legislative power, financial power, lapen ke law and order, lapen governor la 4 pillar bang dolo la solo court, lapen anparata DC lapen SP pan ACR annual confidential report bang ke talk long, la so MOU long ta do kok lo, la so tame power bang theulo lapen ke aprang district council hut 17 power plus 30 pulote 47 powers dolo MOU signed that pen lapen aku 4 pillar so power bang same aku plus undelo pulote 47 pen aku 4 pulote 51 laso power long lo hola so lapen ke laso power ke long kunana pensi ban lo pulote step list concurrent list lapen ke kosan ho establish concurrent list dan union list latin ta list ng pensila dak laso bang pangrum lo lasi ningarong lo sita api OM official memorandum laso dodet pen sita min non anta abangke non bangke api one by one isi state government long power chiru thulap laso chiru thulap joine pensi alang li bang aku PIL pidelo state government aphan lasi state government aphan PIL akes pidet pen non pinian alang ilong kacini din pen plote hai de alang isi PIL akes bang hai tu delo mate state government Assam government bangke surrender delo lapen ladak nili kacini tu bangke ladak asap so problem asap so dohoi bang la helo asap nangche chak din lo pusipulo he je state government atum aprang gitu Karbenglong Autonomous Council tum pisia power ke doma la so MOU ke chitoga tengpen la so tengsi non bangke enjoy power enjoy long pusi nangsi chak dulu pusi pulo thoi pisi tame arona te pulo te lada Karbenglong Autonomous Council atum bang mane affidavit ada la so wardi ki pia prang bangke la bang donangji affidavit la through Karbenglong Autonomous Council ahin pen tame ake hai Tuleram Ronghang hoi lo bate Karbenglong Autonomous Council hoi pen la sobar di ki pia prang bangke affidavit pidunai la so affidavit ki pidunai kok alam the bang la puhelo je ni tumalong je lason jitu besahap itu bate kes ki pia hut la so bangke ni tum ahok lo la bangke ni tum khodulo ni tum bangke ni tum power restore lo made power chiru erlo lake ho ba lake kali usame la so affidavit bange pidunangji sala so affidavit bangke non ka chinie teng pulote pidundi de la banga sapso apsus lo ate affidavit pidundi de lo pulotangte a problem bangke hola state missionary mate state government tum tongke alang itum phan Karbenglong Autonomous Council phan made kapa pidundi chenamma power jitu pinang kokji
state government tum Karbiang Long tum mas council pan state tum pinang kogi power pinang wekpo amala so bang ardi pa veji phantong ke la so Karbiang Long tum mas council ahin pen fidipit pidundi det ma kubangsi ni bang he dot do thokok lo lasi jarnon alangli haide lo lasi alangli phan choro lo kurang thoka rompa jirlo la pen ke asitim section atum same itum Karbiang Long arat atum bate ensil arat atum kangcir bate kenang sot autonomous state la so kache song long la so MU sukti ala bang ke daga dukok lo pot sala so power chiru pen ka pachiru long le deji phansi alang li PIL ki pipen na case ta high to that do ubang lo si alang li phan churu le pen ilitum ka do ka same churu ponangji pen alang li phan platform tin same intellectual pensing lo along pusame alang li phan kar chu pon ame hapon si ar chu ponui kusi nilihin pen same aku puthot Karbiang Long arat ka do atokanu ge do bang ku bang pitum same nilihin pen chuning ri pon thu padikrim lo asi nilihin pen tame lam the bang padingo elo puthi jarnon non pen prang an bang ke jitu power as per 6th schedule constitution so 6th schedule constitution ateng pen kachi enjoy lo ya phan alangli hin pen alangli ibu propen kachi padu phot apot nilihin pen kurwang thua kardom be sahu phasame be sapan same nilihin pen ta kardom pa jirthulo la pen nili kado be phasame Karbiang Long rat atum phasame nilihin pen same kurwang thu kardom pa jirsi nilibang lamthe pansi pajut kolo kardom